ovom videu vas vodim sa sobom na svoj najdraži vanjski advent ove godine, a nakon njega ću napraviti svoj mali ušuškani kućni uz mirice i okuse najdražih adventskih poslastica, pa svakako ostanite do kraja ako mi se želite pridružiti i dobiti inspiraciju da i vi napravite isto. Idemo se spremiti jer vas danas vodim sa sobom na svoj najdraži advent ove godine, što znači da se moram toplo obući, a za mene to znači obavezno vunene čarapice ispod čizama, kapa na glavi i ono iz čega se stvarno odnedavno ne izvlačim. To mi je, mislim, trenutno najdraži odjevni predmet. Od Lily Silka, ova majčica od Baby Kašmira. Mislim, sve njihove odjevne predmete obožavam. Otiš od svile, otiš od kašmira, ali ova majčica od Baby Kašmira je stvarno nešto posebno. Znači, to koliko je ona lagana, mekana, nježna. Znači, ja imam osjećaj kao da imam nekakvu vilinsku majčicu, tkaninu na sebi. Ona je toliko topla, toliko grije, a opet je neprimjetna. Znači, ja ne moram niti zakopčati jaknu kad je imam na sebi. Toliko mi bude vruće u njoj. Kako si sladak? I si mali Dino Mraz? Ti si mali Dino Mraz? Ja ljubavi, pa ja. E sad idemo na moj najdraži advent. Zašto najdraži? Zato što se kao prvo nalazi usred šume. Kao drugo, to je jedna mala kolibica čiji su se vlasnici s tolikom pažnjom potrudili, s toliko detalja napraviti jednu malu božićnu čaroliju. Ponavljam, usred šume, to je tako lijepo i prekrasno integrirano sa šumom, pored jezerca, da ne spominjem da u ponudi imaju sve moguće napitke koje kao da sam ja sama radila. Možete samo zamisliti osjećaj. Znači, topo se obučem, stavim slušalice u uši, pustim božićnu glazbu, krenem u šetnju, prožetam se šumom, nakon te prekrasne šetnje sjednem tamo, naručim si neki napitak, uživam u pogledu na sve te detalje, na tu čaroliju. Evo, toliko sam sretna da to mogu podijeliti s vama da, ne znam, evo, pustit ću vas da uživate i da vidite i sami. The first Noel, the
as they lay in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Pumpkin spice latte, ali sa gobenim mlijekom. Ovdje je toliko lijepo da sam htjela podijeliti s vama ovaj trenutak, prije što se premjestim malo dalje, zato što se ipak čuju drugi glasovi, a htjela sam baš s vama podijeliti nešto. Ovo je sve toliko predivno i čarobno, s razlogom najljepše doba godine, ali meni uvijek najljepši dio, ono kad me već noge zazebu, pomisao da me čeka moj topli dom gdje ću se tako lijepo ušuškati i onda me obuzme takva zahvalnost što uopće imam svoj topli dom i sjetim se svih onih koji ga nemaju, koji ne samo da si neće moći napraviti sve ono što ću ja raditi u nastavku videa, nego si ne mogu zadovoljiti niti osnovne potrebe, dostojanstven život, ne znam. Smisao ovog blagdana zaista je ljubav i zajedništvo i to se ne odnosi samo na one koji znamo. Jer po meni razlog zašto uopće slavimo rođenje Isusovo, zašto je on uopće došao na ovaj svijet, je da nam donese po meni najvažniju poruku, a ta je da ljubimo svog bližnjega i da s onim koji nema podijelimo ono što mi imamo. To naravno ne podrazumijeva samo onoga kojeg znamo. Kad bi svi živjeli po tom načelu, ovaj svijet bi bio predivno mjesto. Ja sam toliko zahvalna na organizacijama koje svakodnevno pomažu potrebitima, na volonterima koji odvajaju svoje dragocjeno vrijeme kako bi pomogli drugome i smatram da je naša uloga koji eto nemamo možda taj luksuz da odvojimo svoje vrijeme, ali barem i možemo pomoći financijski kako bi svi zajedno sudjelovali u evo upravo tom smislu ne samo ovog blagdana, nego usudit ću se reći smisla cijelog života. Crveni križ je jedna od takvih organizacija. Oni dakle svakodnevno hrane gladne, pomažu mladima, djeci bez roditelja, invalidima, starima, nemoćnima, znači dugačka je lista svega onoga što oni rade, a ja ću vam u opisu ovog videa staviti link na kojem se možete upoznati s onime što oni rade, gdje možete odabrati točno određenu svrhu za koju ćete odvojiti svoj višak, a sad idemo doma i s punom zahvalnošću uživati u onome svemu što imamo. Ja sam nama ove adventske večeri htjela upriličiti jednu najklasičniju adventsku trpezu i iako se ponuda na adventu svake godine mijenja, stvarno se trude svake godine osmisliti nešto novo i jako je zanimljivo isprobavati ta neka nova jela, ali ono čega se nikad nismo odmakli, ono što je uvijek stalni postav, to su kobasice i zato sam ja nama naravno odlučila večeras napraviti kobasice na taj eto jedan meni najdraži način. Što se slatkog tiče, također ono dobro, staro, klasično koji je uvijek stalni postav su germknedle. One su bile prve na ponudi adventskoj i ne znam, meni su uvijek nekako tople oko srca, iako su sad možda dominantne fritule. Fritule sam s vama već puno puta dijelila, ali germknedle nikad nisam i zato sam odlučila to napraviti ovaj put, prvi put da s vama podijelim ovaj svoj recept koji je stvarno nešto fantastično. I naravno, kuhano vino, dobra stara klasika koju sam također s vama već puno puta dijelila, ali nije zgorega, ovo i onako više služi za inspiraciju nego kao recept. Htjela sam prvo zamjesiti tijesto za knedle jer se ono mora dizati tamo dok budem pripremala ovo ostalo. Za to tijesto je najbitnije da prethodno pripremimo sve sastojke koje će nam trebati jer su oni topli i zapravo je bitno da sve brzo radimo kako bi sve ostalo toplo jer to jako utječe na ovo tijesto za koje je tim bitnije da je što toplije jer će imati dosta masnoće u sebi, a kod takvih tijesta je dizanje malo otežano. Pripremila sam tako pola kile glatkog brašna. Brašno je ovdje potrebno da bude glatko.
200 ml mlijeka koje sam stavila grijati, ono mora biti, ja sam ga malo jače zagrijala dok pripremim ove sve ostale sastojke, ali ono treba biti ipak onako fino, toplo, ne smije biti prevruće da ne ubije ove dobre bakterije u kvascu. 50 grama maslaca kojeg sam također stavila da se otopi, isto mora biti toplo, koricu limuna i 2 jaja. Sad kad smo pripremili sve sastojke možemo započeti s pripremom. Dio brašna kojeg smo izvagali, većinski dio, ali jedan manji dio ostavimo za kasnije, stavimo u posudu u kojoj ćemo miješati to tijesto. Ja volim koristiti za dizana tijesta ovu zato što mi je lako vrtiti u rukama dok mijesim tijesto. U to brašno dodamo 1 žličicu soli, 3 vrhom pune žlice šećera, to je taman ta doza, i suhi kvasac. Sve te suhe sastojke promiješamo i krenemo dodavati mokre. Dakle, to su ova 2 jaja, maslac i mlijeko. Bilo bi dobro da jaja stavimo na sobnu temperaturu kako bi i ona bila što toplija. I u ovoj fazi zapravo samo promiješamo tijesto dok se sve fino ne sjedini. Kad smo sve promiješali, budući da je tijesto još uvijek vlažno u toj fazi, još se uvijek lijepi, onda dodamo ostatak ovog brašna na način da ga samo nježno miješamo kako bi ga čisto minimalno upilo tijesto, samo do faze da se ne lijepi. Stavite da se diže i to je to. Za to vrijeme ću pripremiti prilog, ajmo tako reći, prilog kobasicama, iako će se sve to nalaziti u pecivu, u hot dog pecivu. To je salata na bazi svježeg kupusa, zove se coleslaw salata, ima naravno više varijanti, ali evo, ja je radim na ovaj način. Za to će nam trebati svježi kupus, mrkva i celer. U omjeru upravo ovako ovim redom kako sam rekla, dakle najviše stavimo kupusa, mislim nema tu, ne mogu vam reći sad gramažu koliko već vi budete htjeli raditi, ali evo htjela sam vizualno prikazati da vidite otprilike kako je to kod mene izgledalo, ovisi naravno i o veličini povrća, ali eto bitno je da najviše ima kupusa, pa sljedeće po redu mrkvice i najmanje celera. Evo po meni je čak i ovo što sam stavila možda malo previše, sad pitanje koliko vi volite, bitno je da se on osjeti onako u tragu, ali da ne zadominira. Kupus ćemo izribati naravno na najtanje moguće. Za ovu salatu bi bilo dobro ako imate možda onaj ribež za julienne, mislim da se tako zove, za mrkvicu, ali evo meni su bile malene pa nekako bi mi bilo teško to tako strugati, zato sam izribala na ovaj način. I isti taj ribež sam koristila i za celer. I to je to što se tiče svježih sastojaka, ali to nije sve što ide u ovu salatu. Treba će nam još i kiseli krastavac, zato ja više volim koristiti ove veće jer se lakše ribaju. Dakle, trebamo izribati i kiseli krastavac, a njih stavimo otprilike kao količine mrkve. A začinicu, ono najbitnije što ovoj salati daje taj njezin fini okus, zapravo ne toliko začin, jer od začina stavljamo samo sol i papar, već umak kojeg čini majoneza i senf. Evo, to je to. Mora biti majoneze. Meni je bila baš pri kraju, stavila bi je, vjerujte mi, još, ali dobro, evo, bilo je taman na knap. I inače, dodajte još malo alkoholnog octa. Da, baš mora biti alkoholni ocat kojeg sam ja u ovom slučaju iskoristila baš od krastavaca, zato što su ovi krastavci imali tu marinadu prepunu kopra i tako imala neki fini okus, tako da sam ja isto octa stavila evo tu njegovu marinadu i to je bilo savršeno. Salata ide u moj zimski hladnjak na balkon, još živio taj balkon, i sad idemo pripremati drugu komponentu koja će nam biti potrebna da sastavimo ove predobre kobasice, a to je umak. Ovaj umak je tako nešto posebno slatko kiselije, a radi se tako da se na tavici karamelizira šećer. Jednostavno stavite šećer i čekate da se karamelizira. Potom dodate aceto balsamico koji će ga jednostavno rastopiti. I kad se oni povežu, ostavite čisto malo da se reducira, da ispare taj alkohol iz aceta i onda mu dodate malo senfa i malo kečapa. Pustite da se to sve skupa poveže i to je to, umak je gotovo. Umak možete čuvati u frižideru jednog tjedan, čak i 2.
poklopljen u posudici i koristiti ga kao priloge raznim jelima, što god vam padne na pamet. Punjenje je gotovo, umak je gotov i sad je samo još potrebno skuhati kobasice da bude sve fino toplo i potom ih sastaviti. Ja nisam, moram priznati, stručnjak za kobasice, mislim da je muž ih je kupio, mislim da je rekao da su debrecinke i jedne hrenovke, juneće, mislim da je rekao, eto, čisto malo za promjenu. Sad što se peciva tiče, tu moram priznati da nisam imala baš sreće u potrazi, obišla sam čak i nekoliko dućana tog jutra u potrazi za točno onim kakvog sam ja zamislila. Htjela sam naime da bude ono mliječno pecivo, znate, ono fino, mekano, slatkasto mliječno pecivo, ali sva koja sam pronašla, te teksture su bila premalena i najsličnije tome što sam tražila su bila ova, ali iako ona jesu dovoljno velika da u njih sve ovo stane, kako ću ja to dalje slagati, to je jako bitno, dogodilo se to da su ipak malo prevelika i taj kruh dominira nad cijelim tim punjenjem koliko god da sam ja stavila. Tako da evo, čisto mala napomena koju imajte na umu ako ćete ovo raditi pri odabiru peciva. Ali evo, izuzmemo li taj faktor, sve ovo drugo je stvarno fantastično. Po meni hrenovka nije baš za ovu varijantu, htjela sam evo baš da probamo, ali kobasica, baš mora biti kobasica u kombinaciji s ovom salatom i ovim preljevom. I da, zaboravila sam još jedan bitan dio, odnosno treći segment ove jednadžbe, a to je karamelizirani luk. Ako ga slučajno imate, može se kupiti ovako u nekim dućanima, to je onda to. Znači kombinacija ta tri okusa je fantastična. Da, upravo ste, previše je bilo, najeli smo se, prejeli smo se, da budem točnija, ali u svakom slučaju sad sam se mogla tek baviti knedlicama, to sam htjela da prvo pojedemo večeru i onda dolazi onaj najljepši dio večeri, gerem knedle koje su se u međuvremenu predivno digle, tijesto je baš savršeno kako treba biti, mekano, prozračno i sad ga samo treba izvaditi iz posude, čisto još malo proći kroz brašno da se ne lijepi, razdijeliti. Ova doza tijesta je dovoljna za 8 germ knedli. Znači podijelimo ga na četvrtine i te četvrtine svaku na pola i to je to. 8 germ knedlica. Za punjenje ćemo naravno koristiti klasiku čistu, dakle džem od šljiva. Meni je baš savršeno preostao od lincera, tako mi je uopće i došla ideja. Znači, otvorila sam marmeladu, budući da ja nju rijetko ovako jedem, osim kada nešto radim. Razmišljala sam se kako da je iskoristim i tu je došla ideja. Radim germ knedle, naravno. To je po meni definitivno najbolje punjenje za germ knedle i ništa drugo mi je ne može nadmašiti. Kakva Nutella? Ne. Svako od pripremljenih kuglica ćemo malo razvaljati valjkom, iako tijesto je tako podatno da ga možete slobodno i samo s prstima, s rukama. Na sredinu staviti džema i nemojte štedjeti. Njega mora biti i bez briga, ako se dobro zaljepi, ništa ne bi trebalo izaći. Bitno samo da je dobro zatvorite i tijesto je tako podatno da ćete to moći bez problema. Samo spojite dvije polovice, dobro ih spojite i onda oblikujete malu kuglicu. Tako da ovaj spoj bude s donje strane i to je to što se tiče slaganja germ knedli. I onda dolazimo do drugog dijela pripreme, najbitnijeg, a to je njihovo kuhanje.
Daleko od toga da se one ne mogu skuhati ovako direktno u vodi, ali po meni kuhanje na pari je ono što germknedle čini, upravo što one jesu, a to je da one jednostavno kao da postanu male, spužvaste strukturice, ta para ih, ne znam, dodatno ih još digne, pa ih prožme, ne znam, predobro nešto. Evo, ja imam sreću da imam ovaj mehanizam za kuhanje na pari, ali ne vidim uopće zašto to ne bi mogli sami izvesti doma sa nekim posudicama, nekakvo cjedilo ako možda slučajno imate, ne znam, evo, sigurna sam da se možete snaći, bitno je samo da rupičasta posuda ide u donju u kojoj se nalazi voda i da možete sve skupa dobro poklopiti, da ta para cirkulira i to je to. I treći dio koji germknedle čini onima kakvi ih znamo je naravno umak od vanilije. I naravno da ga ne morate praviti ovako od početka, od žumanjaka i svih ovih dijelova. Možete jednostavno skuhati puding od vanilije i umjesto šećera mu dodati, ili od dijela šećera koji inače ide u puding, mu dodati vanilin šećer, to će biti dovoljno ukusno i umjesto da ga napravite kao puding u onoj konzistenciji pudinga, samo dodate duplo ili 3 puta više mlijeka, čisto da bude tekući. To možete slobodno napraviti, ali ako slučajno vam se da i pokušate napraviti ovako od početka, a osobito ako umjesto vanilije, ove kao u obliku šećera ili ekstrakata, koristite pravu mahunu vanilije, to će biti stvarno nešto drugačije, nešto posebno, neće vam biti žao. Ali opet ponavljam, ako nemate vaniliju, koju ja sam je sad slučajno imala pa sam baš htjela isprobati za vas da vidim hoće li okus biti baš toliko drugačiji, znamo da je ona skupa i mogu vam reći da je, stvarno je, isplati se, ali ponavljam, i vanilin šećer i ekstrakt će biti jednako dobar. Također, ako radite ovako baš ovaj umak, mislim vrlo se jednostavno radi, to uopće nije komplicirano. 2 žumanjka pomiješamo sa šećerom, u ovu dozu ide 4 vrhom pune žlice, dakle skoro pa duplu žlicu zapravo stavite. Dodate vaniliju ili vanilin šećer, kao što sam već rekla, i od dijela mlijeka koji ste pripremili ćete dodati malo hladnog, čisto da se to lakše miješa. Drugi dio ćemo staviti u posudu da se već zagrijava, jer ćemo ovu kremu naravno kuhati. Sad kako sam ja koristila pravu vaniliju, nisam htjela ni da mi mrvica umaka pobjegne, pa sam onda od dijela koji mi je preostao, nakon što sam ulila već u mlijeko da bi ga skuhala, u to sam stavila 2 žlice gustina, jer to je jako važno, to je ono što će nam zgusnuti ovaj umak. Dodala sam dakle u to malo umaka što je preostalo 2 žlice gustina i još malo hladnog mlijeka, to sam pomiješala i naknadno vratila u ovu kremu koju ćemo kuhati, ali kamera mi to nije snimila, evo, valjda nisam stisnula, ne znam, nije bitno. Uglavnom, bitno je da stavite još i gustina, pomiješate to na gusto, ulijete u mlijeko i kuhate dok se ne zgusne. Sad, što se teksture tiče, ovisno o tome koliko ćete staviti gustina, nekome su 2 žlice, kao što sam rekla, vrhom pune, nekome su dupla žlica, tako da nije to sad bitno. Možete uvijek dodavati koliko god mlijeka želite dok ne postignete konzistenciju da se može lijevati. Tako da to stvarno nije nikakav problem. Dok sam čekala da mi se skuha druga tura germknedlije, htjela sam biti mirna, da uživamo u ovome, pristavila sam kuhano vino, to stvarno brzo ide, tako da ne znam, evo doslovno je samo potrebno da zakuha to vino i voda. Što se omjera tiče, ja stavim ili pola ili 2/3 vina, 1/3 vode, ali to zaista ovisi o vašem ukusu, nije to ništa upisano u kamenu. Ono što je bitno su začini i šećer, mora biti slatko i gotovo, to također ovisi o vašem ukusu. Što se začina tiče, tu je klasika, dakle mora biti klinčića, mora biti vanilije, kako sam ja imala, ostala mi je ovojnica od ove prave mahune, naravno da sam stavila nju i naravno da je razlika bila ogromna u odnosu na ovu, ali naravno da može ići ili vanilni šećer ili kako god obliku imate vaniliju, ali meni ogromnu razliku čini klementina. Znači ja kuhano vino ne radim ako nemam klementinu, njezin taj jedan specifični okus i baš tako i sa korom je stavim je nešto posebno. I evo što se mene tiče to je to, meni je to najbolje kuhano vino i nije mu potrebno više ništa dodavati. Knedle su gotove, vino je gotovo, je sve spremno za uživanciju, samo ih treba još servirati, a to je, znam,
užitak gledati preljevanje s vanilija umakom, posipanje s makom. Pokazat ću vam naravno kad se rastvori kako izgleda, znači germknedle su fantastične. Probajte ovaj recept, javite mi se, ne znam, ako vas mogu i kako zainteresirati da ih napravite, nećete požaliti, ovo je bilo fantastično. Ja sam nama, eto, sve servirala i htjela sam nam upriličiti jednu malu ušuškanu adventsku večer uz božićni film, da kako drugo, i time smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam što ste tu, što ste se još jednom družili sa mnom i što ste toliko divni. Novima želim dobrodošlicu na kanal, a svima zajedno zaista od srca iskreno želim blagoslovljene nadolazeće blagdane. Želim vam da ih provedete okruženi najmilijim ljudima, obitelji, prijateljima, u miru, veselju i radosti. A do sljedećeg videa koji će biti tek nakon nove godine, jer evo, da bi ja mogla provesti svoje blagdane upravo ovako kako sam vama poželjela, uzet ću si jedan mali odmor. Vam šaljem puno toplih zagrljaja, puno pusica i puno vas pozdravljam. Bog!